Dawag Rahina Buda Kliwon sasih ke-6 Rahina Dibi, Pura Gede dalam Pauman Banjar Tegalinggah Desa Pekeraman Padang Sambian, ngemargiang upacara mepahayu jagat nangluk merana. Upacara puniki mata tujon ngelungsur kerahayuan saha kasukertan jagat. Pura Gede dalam Pauman Banjar Tegalinggah Desa Pekeraman Padang Sambian ngemargiang yadnya mepahayu jagat nangluk merana. Wiku Pura Gede dalam Pauman Ratu Ida Adi Diksita Bang Pinati Huniangayang rasa bagia ide santukan sampun presiden ngemargiang upacara nangluk merana nemonin Rahina Buda Kliwon sasih kanem ring marga 3 ring Batu Kandik. Upacara yadnya peneduh jagat mepahayu jagat mejanten patut kemargiang santukan sampun munggah ring cakepan yening nemonin sasih kanem sampun sepatut nyanyi ngemargiang upacara nangluk merana santukan sasih kanem pinaka sasih daksinayana. Menjalaran antuk upacara peneduh jagat puniki ide betari durga meyoga saha ide betara siwa guru mapaice kerahayuan kerahajengan majeng krama. Ide taler ngelingang mangda nemonin sasih kanem krama ring Bali wiadi Nusantara presiden ngemargiang upacara nangluk merana miwah peneduh jagat sajeroning lungsur kerahayuan majeng ide betara sakti. Ngayu bagi pisan manah di tiang indah kadi Rahina mangkin kerama agung penyungsung ide betara sakti dalam Pauman, dalam Serosokan, dan dalam Rajapati presiden ide sampun keaturan Rahina mangkin nemoning Buda Kliwon kajang Kliwon sasih ke-6 ide keaturan caru nangluk merana penduluran katur pecaruan ring marga 3 reninge hida ring Batu Kandik keaturan ide penyamleh kucit butuhan panut lontar Bamo Kerti, lontar regu senggar gumi, lontar sundari gamelan, lontar dukuh cumpungan. Iraga ring jagat Bali niki wantah patut ngaturakan nina kadi iadnya nina kadi nangluk merana. Nangluk merana nika wantah nangluk yang bawa sidang menyetop menangluk mangdan nenten ngeranjing sarening merana nika penyakit. Jadi yang membahas tentang nangluk merana nika wantah nyetop ikanang penyakit. Mangnetan umat dewi ini keni penyungkan rikiring mencepadan. Sedurung keni penyungkan patut iraga ngelaran caru sasih. Ingat menika sasih ke-6. Pemargi nangluk merana nika sedurung nyane sampun kemargiang kelaksanayang peneduhan jagat ring Pura dalam Pauman dalam Serosokan. Bendesa Pekeraman Padang Sambian Made Suparman ngaptiang mangda menjalaran antuk pemargin upacara puniki Sambian Kerama Bali Pamekas ring Padang Sambian presiden manggih kerahayuan kerahajengan saha starter raket pasmetonan. Harapan kami ring Desa Pekeraman dumugi jagat iki ring Desa Pekeraman Padang Sambian puniki ngemanguhan kerta raharja santi jagat iki. Nika pimunaja dumade keraman tikian matasani sida gilek 10 sebelum sebayar nika harapan tikian dinaka penua ring Desa Pekeraman. Upacara pemahayu jagat nangluk merana kaulengang ring marga 3 Batu Kandik miwah selantur nyani ide betara katuran ngider buana. Upacara nangluk merana pemahayu jagat kapuput antuk Ratu Ida Adi Diksita Bang Pinati saking Gri Agung Wang Bang Pinati Padang Sambian. Anggaratana Bali TV.